Hadin bun sengi ki jing up community baka jing lang a jo ki babun kham tam e kinong kasan jo kasang Voice of the People Party. Manta ka sengi ka arpu teri kulan kot arja arpulai. Kembali ka sengi dap senam jong ka Jylla Mekhlia. Kasang Voice of the People Party kala pendapat ba ya usap jong kasang. Ya kani la permana ha ka jalang po Smith bat usap jong kasang ulong Prah. Prah ude uter tanrai jong ka jat made khasi khara. Hak bal jupnen kam ya uman la ka sengi. Hak pe yo khaw hak penyaklat yo khaw no kama hak penyaklat yo khaw no siap ba kam ta ter ong ba dan kani kalong kadak jong ka jat made khasi hak ba pe no ya Stait an pe no ya ka bamsam ban pe no kam sni baro na kani ka Jylla Mekhlia. Ya kani ka jing pemna ya usap la pelong ba na Smith akabar ki jarung ki pai ba kila don lang ha kani ka Jylla. Hagani ke Jylla ke jongi Syarut in peno kini gedak bangin penkut ya ke Synshar ke Khadar ha ke Jylla ke jongi Mamsa in peru How Prah Ningai scam Bakadai kajing amnut Kajing sliang Kajing terang Jong pai ba kari San po tuling Islam kelayan Menghikum ke VPP Hapo ke jalam Jong ba ardan mila bersaimut Iba senang do iya Double iya Hapa mengaruh iya Mengikut lu Double T Double iya double T On warna Yang akan penkut Yang akan Synshar ke Khadar Kapala bampong bamsap hakari baka jait menriu jong praise board apa Synshar jong pada jong i ong nene sekmat ya gitu ki beriu ki bakran lamler khabat jong phi beho ngim kita syu ne kiti dau Prah bai bardan na kasang BBP ngin khala ya phi sasisin Prah unun rai ki Synshar Khadar ka bkhoi hakne ki Jylla jong i takine ki tien Kumne sibonai bi baro blender kalang ban ngi kini kecil barang ke scam unang scam unang ai ngi ke sebuah perkat kamen sim le nama tak jengjop hakane ke senowan tangini ke tiasi sen pat kumne sibon ke Jylla kalawai How Prah How Prah How Prah Namar gatik hinang yang benut pandai ieng ni perta suspang dai dah How Prah How Prah How Prah How Prah How Prah How Prah Mesti khisim sayu Prah bata